نبالن هجا باورم بدبی جام میکروفونتونه دنگ متشابه نه میای باشه سرچاو سرسران راحتر وندزانن جبو وقت مناسبت داناسینا کوارا کواره مگوتی رام له بجبن کوار کوار اما چاپا یکم کهجمارا یکم هاتیه چاپ کردن به تمامی خورو به کردیه و لسر ادبیاته یعنی وقت نوارو که خو بخوجی به تمامی ادبیه لسر زمان و چاند و کلپور و وقت خباتین لسر کردی وقت فولکلور بهتر نوارو که ویجی اوه دبن بانه söz verida, söz edebiyat derneği ku navendavi le derkeye, le merdin le derkeye derdikeve komeki nivîskarên Kurd ku hejmara wan gelek zêdeye û bi salan li ser Kurdî dixebitin di nava vê kovarê de, di ekîba vê kovarê de, di koma vê kovarê de cî digirin. Valahiyekî li gorî min heye di vî warî de û hêvîdarim kovara kewarê di vî warî de jî wê valahiya xwe da bigre û erka xwe gereva xwe jî bicîbîne. Bîrgül xanim di nava lijneyê de ye jî û li heman demê de wek min got hevseroka söz derê ye jî mamoste Mewlûd jî di nava lijneya redaksiyonê û yek ji weşangerên wî ye yani ji weşanxana arê ev kar bêtir derkeve keda mamoste jî têda heye. Berî ku em dest bi bernameyê bikin li ser navê wek dege de li ser navê konfederasyonê li ser navê komeleyên li ser navê Doğu ve Güneydoğu Dernekler Konfederasyonê kek hekim tokmak bila silavek bide mêvanê me û piştrecî me berdewam bikin çê dibe ka zava çekêmiş Gelî mêvana ser çava sersere hatine li ser navê degedê Nêvan ra xelqin, amedet kirin ber wî hevalê me ku evî kovarê çêkiriye kultura gelê me de nîşan emegay derbas ya gelek spas dikim. Tiştê ana ji bona dîroka me gelek qîmetin gelek bilozin gotî hemû sazî sivîl alîkarî van hevala bikin. Dîsa em ser çava ser hatine serketin ya we emegawar inşallah bunu serket. برنامه من نوروکاوی وهابه بیرگل خانم به ترکی با آخوه ماموسه مولود شی به کردی اوه نوروکا کواری و پیچکشی بحثا söz deri, söz edebiyat derneği bu navendavi lider ki اوه bahs bike. Birgül hocam hoş geldiniz. Birgül hocam birçok çalışma yapıyor, birçok alanda çalışmalar yapıyor. Televizyon programlarından tutun, işte birçok işte redaksiyondan, işte kitap çalışmalarına kadar birçok alanda çalışmaları var kendisinin. Ve şu anda Sözde Edebiyat Derneği'nin eş başkanı. Öncelikli konuşmayı biz Birgül hocamıza verelim. Daha sonra da biz burada devam edelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün derneğimizin tanıtımı için burada bir aradayız. Gönül isterdi ki bugün dernek başkanımız Eyüp Güven hocamız ya da diğer arkadaşlarımız, işte derneğde adı geçen bütün arkadaşlarımız burada olsaydı hep beraber bu sunumu yapabilseydik. Ancak sizler de takdir edersiniz ki herkes her zaman istediği yerde olamıyor. O yüzden bugün ben buradayım, ben sizlerleyim. Ben biraz derneğimizden bahsetmeye çalışacağım. Bu arada ses eğer şeyse mikrofonda kullanabiliriz. Ses iyidir değil mi? Tamam. Kerem. Mikrofonu hayır. Kadar mikrofon hep kadar. Mikrofon mu hocam? Evet. Ses az geliyor. Zaten benim kulaklarım basmıyor. Hocam şöyle, biz bu derneği 15.5.2024 tarihinde Türk gününün kuruluşuna denk gelecek şekilde açtık. Aramızda birçok yazar arkadaşımız var. Ve biz istedik ki hani bu açılım... Tekrini ne? Hala mı? Kapalı mı? Seyda. Kerem Afarak. Peki. Seyden. Kapta çek Seyda mı? Seyda. Ne dengemin garaj. Ben niye? Tamam. Kerem. İşte hani biz istedik ki sadece bu derneği belirli bir yerde, belirli bir ilde değil de birçok illerimizde olalım, birçok yere hitap edelim, birçok arkadaşlarımızdan destek alalım.
O yüzden çalışmalarımıza Türkiye'nin birçok ilinde devam ediyoruz. Hani bu Güneydoğu illerimiz olmak üzere hani metropol bölgelerinde de yer almaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Edirne'den Kars'a vurgusunu aslında biz daha çok hani böyle göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ben çok heyecanlandım. Bizim için yapılan yani rahat olun. bizim için yapılan her çalışma hani çok önemlidir. Ancak benim özellikle hani üstünde durmak istediğim sözlü kültürdür. Sözlü kültür maalesef hani unutulmaya yüz tutmuş. Hani biz bunları işte ailelerimizin büyüklerinden dinliyoruz ancak. Bu da bir süre sonra hani unutulmaya başlanıyor. Biz istiyoruz ki bunları kayıt altına alalım. Hani bunlarla ilgili çalışmalar yapalım. Hani edebiyat zaten bir şekilde yazılı olarak sunulabiliyor. Ancak sözlü kültür daha farklı bir yerde. Bunun çalışmalarını özellikle yapmaya çalışıyorum ben kendi adıma. Şimdi bugün derneğin başında bizler varız ama inanın yarın bir gün belki sizler olacaksınız. O yüzden hani çalışmalarımıza katkı sunmanızı istiyoruz. Gerekli hani resim olur, söyleşi olur ya da hani yaşlılarımızdan dinlediğimiz şeyler olur. Hani bunlar bir şekilde kayıt altına alıp bize ulaştırılırsa daha aktif bir şekilde çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Dergilerimizde zaten yapacağımız hani önceliklerimiz arasındaydı. Sağ olsun Kerem Hocam, Mevlüt Hocamızın da hani destekleriyle dergimizde çıkardık. Hani bu konuda da çok mutluyuz. Bunun dışında yine dergi çalışmalarımızla ilgili ben yarın Dersim'e gideceğim. Dersim'de de böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Daha doğrusu hangi arkadaşımız hangi ildeyse işte dergimizin tanıtımlarını bu şekilde yapılmasını sağlayacağız. Sadece bu dergi de değil, hani dernekle ilgili aslında birçok çalışmamız var. Hani arkadaşlarımız mesela cezaevinde çıkan arkadaşlarımızı ziyaret ediyor. Onun dışında birçok yerlerde imza günlerine katılmaya çalışıyoruz. Yani elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz açıkçası. 2024 yılında derneğimiz kurulduğunda birçok ilde biz imza günü düzenledik. Sağ olsun orada da arkadaşlarımız bize çok destek oldular. Derneğimiz Delik'tedir. Az önce anladığım kadarıyla hocamız söyledi zaten. O kısmını anladım hocam. Hepsini anlayamasam da. İşte derneğimiz Delik'tedir. Başkanımız Eyüp Güven hocamızdır. Ben de yardımcısıyım. Hani eksik olduğum yerlerde hocamızdan zaten destek alıyorum. Arkadaşlarımızdan özellikle Mevlüt hocamızdan bu konuda çok büyük destekler aldım. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz işte. İnşallah bu çalışmamızın aynısını Dersim'de de yapacağız. Hocalarımızı yine oraya da bekliyorum. İnşallah kendileri de gelirlerse çok mutlu olurum. Böyle hocam benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mevlüt hocama, Kerem hocama, sizlere geldiğiniz sağ olun. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen süreçte tekrar bir arada olma şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Mamusa denge tekrar ki emin gora ya mı? Zaten yemin böyle müşterek. Tamam. Ve demi emi biner. Eğer bir mikrofon ve bir mikrofon naha spas bu Birgül Hanım bu danasina ve komele sözleri. Az yukarıdan bütün peyvan basa sözleri bikim ve komeleya lekolinin edebiyata devki undizanın de folklora Kurdide, de zargotuna Kurdide, de çanda Kurdide ciye edebiyata devki, edebiyata neviski پر مزنتره پر دولمنتره جبر کو اون زنن کردستان به سالانه بلکه به هزار سالانه بن داگر کریه دایه او ادبیات نویه نویسکی ام بجن چابکانیه میه نویسکی وک هجمار دستان یا هنه وک تلیکن ما این کو هنه جی تحقیقات مزن بلکه گلک شوان گیشتن روشامه كانوا بيجن خاني جزيري بابا طار علي حريري يعني ده باز حبان انتكارن يا بجميرن جبركو يعني ادبيات كردي زمان كردي چاندا كردي كلابورا كردي مال تالانه بويا يعني بن باندي بن داغر كريه ده وكان مال تالانه اللي هاتيا او كرم ببايرا شويه ببرفيرا شويه بلهيرا شويه الظلم زورداري السريه كردا بوي رنگي او
همو چاند و کلپور و زمانی خواب بهتر به ادبیات devki و بتایبتی جی چاندا دنگبیجیه گهاندیه و 100 سالمه مال همویان آوا به این کنل جیانه و اموام بیرتینن ای کو بردوام یوان جی کن درج مال وان آوا جبرویه که آوا کرنا دزگی کی و هاوت کوملیا وکلی کولینن ادبیات درکی گلک مهمه و اواجی وک کوواجی اواویا یکمینه ام بیشن yani beri gelek xabatan hatne kirin bername organizasyonu gelek cihanda cigirtne leveke kovar veke niviski fekiya sözleri ya yekemine liberdesteme eftişteki pır mühime. Ez epiçeki bahsan navaroka kovari o niviskaru o evecihe bikim li beriwi pişti beriwi bila mamuste mevlüt aykoç axaftına xabike mamuste mevlüt şi ji gimgima serhedê ji Bakurê Kurdistanê ye û her wiha bi xwe mamostê teqawut e lê bêtir em mamoste mewlûd ez weke ew bibêjim bêtir weke mamosteyekî zimanê Kurdî ku nifşa ciwanên em bêjin ciwaniya min nifşa min ku mamostetiya me kiriye weke mamosteyekî wê nifşê dizanim li Enstitûya Kurdiya Stenbolê mamoste mewlûd gelek xebatan kiriye nevarê ve beriya wî de cî girtiye berî wî jî di nava eğitim senê de bawerim berî wî jî piştî wî jî ne nava eğitim senê de jî gelek xebatan kiriye gelek pirtûkên wî hene di heman demê de bi xunavxan ra mamoste xunav ra jî weşanxana arê ava kirbûn weşanxana arê jî gelek pirtûkên Kurdî gelek projeyan çap kir mamoste mewlûd di heman demê de hûn dizanin perverdeya zimanê Kurdî bi taybetî li Enstitûya Kurdiya Stenbolê bi ew sê çar rêzepirtûkên hînkerê tê perwerde tê dayîn mamoste mewlûd yek ji wê komê ye ji di nava wê komê de jî cî girtiye gelek xebatî wî yê bi qedir hene li ser çand û kelepûr û bi taybetî li ser zimanê Kurdî mamoste mewlûd ser çavên re hatî niha mafê axaftinê êpe yawistayîn سپاس مالا كل حمو بخير تنسر سران سر شباب راحتن براستي بنتناوى ام كيف فشتو هم هبا بيقولوا حمو ناس بيكو دقابه من دجمه هب ضد التبع يعني ازدجي هنا هم بحثا كومالي بكم هم جي بحثا كواري بكم انها كومالي ما هبت لسر وجاء دفكي هاتي اباكرم دوي وارده والله هي كلك مزن هب براستي ما خواست اموي والله هي وجاء دفكي داغرم وەکو هەندزانن هەواڵەنجی ئانی زمان بەڕاستی بەڕێیە چیرۆکبێژ دەنگبێژان هەن دەرهەمێن مە گەیشتن ئیرۆ لێبەرێ ئەو چیرۆکبێژ و دەنگبێژێن مە ئیدی گران ji holê radibe û ew wêjeya devkî jî buwan re ji holê radibe armanca me ew e ku em wê wêjeya devkî berhev bikin û gelek jî hatine berhev kirin mala wan kesê ku van berhev kirine ava be لهن جلك برهم يكون نهاتي برهم كرن هنا أم بخازم أب برهم بين برهم كرن أب يك يا دواميجي أم دبيجن دم أم دبيجن زمان هبونه زانيرك دبيجه زمان مروان كربل سر مروانه زمان بيمين يكون مروف هم بيجي كنجل سر مروان دبي أوايد در ناسي هيك زمان كرمي مبه دبي أم الخافة دي دركن الخافة دي دركتن الزمان قد دركتن دما أم الزمان قد دركتن ودما أم نقارن نخرج قد دركتن جبوكو أم الزمان قد دركتن دبي أم برهم زمان رجي داخل الهوني أفجي تشيا وجاية بشكل چاندية هيك وجاية تفكي دبي واردة ببيش نكبة أو زمان جي تاني دبا زمان روجانة أخافتني زمانی روزانه آخافتنه چیه؟ بقاسی 205 دنابره 205 و 500 پیوه جور پیوندر تونیه. یعنی ارته چواته هکه ده زمانک ده وجه پیش نکبه زمانجی دنابه دمیده کرتبه ده asla vendambونه. جبر وسده به هم دبیجن هم برفره کرنا زمین hem berhev kirina وجه دفکی hem جی Afrandına berhemen nu gringe jibo zamanı, jibo peşketina zamanı. Dve çerçevede emci vek komeraya sözleri em dukarın divan varan da kavat epimeşinin hem eme veje dergi berhev bükün
hem jî em vî warî de kesê ku bixwazin li ser wêjeyê bixebitin, helbestan binivîsin, çîrokan binivîsin, romanan binivîsin, xebatên wêjeyê bikin, pêşî li wan vekin ku ew jî bikarin di vî warî de hin xebatan pêk bînin. Gelek hevalên me bi rastî mala wan ava bi şert û merjên xwe yên teng dixwazin hin xebatan pêk bînin, pirtûkan çap bikin, lêbelê rahmetê Arjen Arî, pirtûkên rahmetê Arjen Arî salê 307 hat firotin, 307 pirtûk tenê hat firotin salê. Ev tê çi wa tê? Ev tê vê wa tê. Em pirtûkan naxwînin. Dema em pirtûkan nexwînin, dêwê demê nivîskarên me pirtûkan ji bo çi binivîsin, ji bo kê binivîsin, an ji bo kî binivîsin. Ha, divê vî warî de jî em zimanê xwe hinek din, bidin zimanê nivîsî bidin înkirin ku gelê me jî bikare berhemê ku hatî nivîsin bixwînin, di vê çerçeveyê de girîngiya kovarê derdikeve xwe. Çi ye girîngiya kovarê? Belkî herkes pirtûkan nagre naxwîne, lê dema platforma nivîskaran di kovaran de vebe, di rojnameyan de vebe, wê demê nivîskar dikarin çi bikin? Berhemên ku ava kirine dikarin di kovaran de biweşînin û xwe bigihînin. Gel, ev girîng e. Belkî kesek pirtûkan nivîskarek ya helbestê nagle hemiyan naxwîne, lê dema kovarek het destan lê nêrî helbesteke dikare wê helbestê dûr de bixwîne. Ev girîng e bi rastî. Di wê çerçeveyê de yani em ji wê hêjeyan dixwazin ku hûn dikin vî karî jî dikin, hûn jî binivîsin û di nava de gelek nivîskarên hêja jî hene, em dixwazin berhemên nû û bi Kurdî tenê dema em dibêjin Kurdî bi rastî kurmancî tê giran be. Li berê çar heb zaraveyên girîngê Kurdî hene, divê bi wan zaraveyan jî berhem vê afirandin. Em zûde dirêj nekin. Na. Hatta şeveke ba axirî zî vê kurmanciyê godarî kim. Divê çerçeveyê de me vê kovarê hejmara yekemîn çap kir, em ê hejmarên dijî çap bikin, hemû hevalên me yên nivîskar dikarin berhemên xweşmere bişînin, lijneyek me heye. Lijne dêwan berheman, li ser wan berheman xebatek meşîne, berhemên ku bê weşandin diyar bike û em ê demsalî ê kovarê bidomînin. Ev hejmara yekemîn dibe bu hinek amatör ve lê berê hejmarên din de em ê bi awayek profesyonelî hejmarên din çap bikin. û ji bo hatina we jî ez gelek spas dikim, bala we hemiyan ava dibêjim spas. Aha, mamoste evet ki balkişan ser mesela nivîskar û xwîneran mamoste trajediyeke pir mezin e eva, trajediyeke belkî di dunyayê da mînaka wî tune ye. Nivîskarên Kurd, hejmara nivîskarên Kurd ji xwînerên wî zêdetir e. Dünyada hiç eşi benzeri olmayan bir trajedi. Kürt yazarlarının okuyuculardan sayısı daha fazladır. Em nivîskarên Kurd, em pirtûkên hevdî xwayîn mamoste. Yani tevî vê yekê jî eva çi et zanî, mesela ser xwe bibêjim. Belki 20 sale cara yekemine el ser dike seçer peyvan bi Türkiye. 20 yıldır ilk defa sahnede 3-5 kelime Türkçe konuşuyor. Hocam ben de zaten o sıkıntısıyla çok Biliyorum. konuşamadım şimdi. Şimdi eva Biliyorum çünkü. eva tercih heke. Yani bazara Kurdi eva kardeş. Yani ev kesin ku dve kovare de nevistandine meniziki çar mahan evet ki binge ki avakir derdore 200 hab nivîsên Kurdî hatin berdestê me mamoste. Depoya me da ana derdore 130 heb 140 hebê nivîsên me jî yani nivîskaran ji me re şan. Ew nivîskar hemû hayawan ji vê bazarê tune ye. Xwedê keda xwe jî ser dadin, heqê rêya xwe jî ser dadin, lê bi Kurdî dinivîsînin. Eva tercih e. Yani bazara Kurdî ev e. Nivîskarên Kurd hejmara wan ji xwîneran çêtir e. Ez jî yek ji wan nivîskar. Lê ê min ez biçekî bi mirtivî pirtûkê xwe difroşim. Yani yek ji nivîskarên me Gula Almaz tê vê derê ye. Gerçi Gulê bû nîvî siyasetmedar, nîvî nivîskar. Wiha ye yani lê ev tercih e. Nabe ku em wekî mamoste got eva divê em bawayekî pozîtîflê binêrin û vêya derxin asta herî jor. Binêrin ez dixwazim hejmara divê hejmara yekemîn de nivîskarên Kurd ku nivîsên wan divê kovarê de hatiye weşandin were parve bikim, her yek ji wan bi xwe jî bi rastî xwedî kedeke bê hempaya bi salan e
لسر زمانی کردی کار خبرتان کردن ماموستا. ماموستا ایوب گوان هر وها هفسروک söz dereye. Mamamosta Eyüp Güven, Bahattin Rubar, Yasemin Demirkaya, Ahmet Çelik, Mevlüt Aykoç, Serdar Kümürcü, Birgül Özgül, Nezir Öcek, Ziya Şeker, Faysal Özdemir, Siyaroj Rabet, Muhammed Abdülhamid, Ramazan Mendani, Berham Mirzo, Berham Nivisi, Berham Mirzo, Dilbezare Bekez, Hasbek Özkal, Köksal Afu, Dildar Boti, Zinet Dinçer, Recep Dildar, Hogür Berber, Muhammed Öncü, Herdem Mervani, Mordem Zel, Arslan Özdemir, Kadir Agib, Ahmet Tamir, Dildar Ektiren u Kübra Özdemir. Gelek jivan nivîskaran di qada dijital de jî, di nava weşangeriya Kurdî de jî gelek xebatên van nivîskaran hene. Di demên pêş de kesên ku nû dinivîsin jî, yani kesên ku nû dest pêkirine jî ew ê beşek medeleyên ji re veqetînin û kesên ku nû dixwazin ji bo ku pêşiya wan vebe di vê kovarê de beşek me yê wisa jî hebe û bi taybetî yên ku bi zaravayên Kurdî wek Mamoste Mewlûd got, zaravayên Kurdî yên dinê jî zazakî ango bi Kirdkî ku dibêjin bi zaravayê soranî, bi zaravayên din jî eger kesek nivîsên xwe bişîne, em dikarin li vê derê çap bikin û bihêvî me ku ew ê berdewamiya wî jî were. Wekî din eger pirsek we hebe em dikarin di derbarê kovarê de jî derbarê söz derê de jî çend pirs û bersiv eger tiştekê me mê bikin piştre jî bila Seydayê Nûranî li vê derê yekek Hesen li vir bila ji me re strana bibêjin em ê jî godarî pincar Piroz, hêvîdarim emrê wê gelekî dirêj be. Ji ber ku çendî caran me hevildaye li ser wê şeyê û li ser em bêjin çi siyasî û çi edebî gelek hetanê nake gelek kovar derketin. Lê hêvîdarim emrê wê dirêj be, ne wekî wan kovarê me ye dinê ku zû zû yani ez ne bawerim dijmara yekê gîştî be çilî û genceyî kelek xweş, keda wê pîroz be. Ez ê ji wekî kesekê hewil bidim, belkî car carna kapê siyasetê destûrê bide, ez ê jî car carna hewil bidim û dibe ku herêmê bêjin ciyekî bi Tirkiye jina da bêjin loran dinekê an stranekê yan jî gotinekê herkes bikaribin berhev kim ku sala waya dilê me de ew hesret heye ez bi mal kuçe li ber hemî kuçikarûnêm û bîreka ra û mezina ra kevera biaxivim û tenê bi peyvekê jî peyveka bi hetayê neka nêwîstî be jî ez bigirim, ez jî bi dilî vê tiştên wisa ketim ez dixwazim bikim. Li ser xêrê be hêvîdarim gelek kes û zêdetirî ez bala xwe bimînim hemî emrê me li çilî hevrastirin erê yani çilî hevrastir ciwanin e. Hêvîdarim bala ciwana bişîne zêdetirî. Nivîs heya nekeve li nav pêçeka derbûşa mezin nabe, dilim nabe, serfiraz nabe. Hêvîdarim dikeve wa pêçeka û bi zarokên jinû dayika xwe welidîne û heyanî ku emrê xwe dawiyê û şîret û gotina xwe dawî bibêjin ra Kurdî be, ser xêrî be. Spas bilal master. از اول جار خیراتنا میوانه دیکم دست خاشیا و دیکم کوه خواهی گلک بیوز کریه ایرو جبو داناسینا کوورا گواری از بخار روزه کی بیروز دیدم جبر کو ایرو ابزمارا مزید ده نشان درد ما کردا یعنی برینا ما کردا جیده ده نشان ده هم کرد بسالان از زیدتر tabi zordari و زخت و zordari همین سر قادا کردا جیانا کردا زیدتر herkesi terafa diye le dve روش و مرد چه دبه بلابه به ابخبات چاندی زمان
دبي بدومه يعني شخوا ملتكي بزماني خواهيه ملت کو زمان تونه به ملت خوش هینی خوش تونه یعنی باشه روزا خوش تونه پیش روزا خوش تونه جا کو ما کوار دید امنه کی که خوش بود شخوا گوار گوتنه که مزنه هیا دبی تچابه تا گواری اوی وره خواره انشالله گلک تشتی خوشی وره خواره دبی سالی داویدا کواری اکادمیک چی بود لی کرد کم خانده یعنی خواندنی اون کمن شخوا سدمی اون کفشم بلین هم جاردن ندن رئیسی زمان کردی روز به روز نوا قادا جیانی دا ام بیشن کم دبه حتی 10 سال 20 سال بریزی زمان گل بود لی ایرو بیه زمان روشن بیرا زمان کردی وکه زمانی که کد هدی تیش بیر کرن یا زمان آنتیک وانه بری بیه زمان روشن بیرا تنی روشن بیر به زمان لکولین دکن دخوینن و بلا دکن ev kareki piroze jibo ku paşaroje şfa ilo kesin va xabatat kin kara dikin heviya wan ne ev kan hazara Portugal bifroşen zê pere kazanç kir kesin ji berîka xwe ji kîsê xwe hem dema xwe xerc dikin hem perê xwe xerc dikin hem gelekî rastî gelek astengî tiştînê me van devdorê xwe dît heval hogirê xwe da dîtin Eva jibo çi pîroze jibo îro ku evan tiştê nava gel da kelepura wî û zargotina wî hate qeyd kirin eva ji ê peymera mîrate ye yani ê îro zaten yek dikê dinê dixwin ê beriya me ku ev bar ji me re nehîştibana ku ev kom kiribana ku ev derdê hanê eva barê giran nehîştibana İro derdeki me wiha jî tune bûn îro rewşenbîrê me nivîskarê me jî belkî bi hezaran pirtûka bifrotana jî jê pere jî qezenç kirana jê û karê xwe jî daha baştir bikirane lê ev bar ma ser bilê me îro bila kes hêvî neke wala zê binivîsim û bi hezara bifroşim û yan jî jê tiştekî bikim hêvî neke tenê ji bo eva ji bo paşaroja me yani mîrateye ji bo wan xebate Bela herkes dibi evi dabe yani dibi bavarî dabe. Dîsa gelekî navê kewarê hinekî navê hewarê istîne bîra meriva. Tenê peyva kayê hinekî ew e. Hewar destpêka kovara Kurdî geçe rojî Kurd heye beriya wî hema. Hewar mîlad e yani em bêjin. Celadet bedexan û rêhevarê xwe mona jî bi ew bi rêzarî bîrtînin. İnşallah kewar jî bibe wekî hewara dida. بگیزه هر مالکی کرد بگیزه هر کردی حزکی کرد آخی وکی انشالله اوی که کد دانه اوی دبی لجنه دا اوی دنویسن اوی که وی کاری باری هانی دکن اما پیروز دکن سرکفتن جوانت خوازن ام جوا که خوینه رکی ام جی انشالله چیز دستی مبی امی گرج بو داناسینی و گرج بو برنامه و امی جی تبلیغ ببین امی جی بخوینن وجدت سمابيزي إجدالي مابيزي أم بكاربن بينو سافا بنويسنسي أميزي چند گوتنا باب جنك كواري Çabu selam. قصة كيف خوشم كو كارك وها هاتيكرن خباتك وها هاتيكرن دس خيراتنا ميوانا دكيم خيراتنا ودكيم دست خوشي ودكيم مال ومزالي وآوا هون هر بيزين جلك سپاس Malata ama خير وبيلوز via o ikhlas nabi sekne ما ام شفت الثاني ام هما ملدو هردو آخری اما میکروفون جیل سرتایا گوهی محمویه جیل سرتایا مادام sözde edebiyat em dibêjin ya tu jî neperdûrî vê mijarê tu jî neperdûrî yani tu jî hakimê vê bûyerê majmara straneka dengbêjî jî bêje ma qê dinya xirab ne baş dibêje والله يجري ما تسوقته ان شاء الله ولا meydanê أغلى من ولو 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 جاني أغلى من ولو أغلى من ولو أغلى من ولو أفوت بخير سلامتي واتيك كم كان لا هيلاتي نود قودي دو دا يخزن بسالو أدعوني بركي سواري أما سيدان وبرازا بركي أبدود كدميناني سواري دعوتي دخمني سعود أموالا سيدو لقازا ميديني ندشخلي سعود أموالا سيدو لقازا ميديني تشفتلي
لبكي كل خدي بكل بتين كما مولا نياري كل ما جاء لكري خلي داغي جواب دانا كافري كالحم فاجا برهب كده فقع عن توابي حلب مردين ومرجو سورك وملتي لقبض والبواب تاسيم دقت مرالي دركت شفوق وشفو ناول فرزند عبد الباقي كرم يقول غاسي عبد الحميد شيري السكولي ناول فيز برخي مولا حاجي بابي يبقي كلي ذكري دكبري أغلى من ولو أغلى من ولو ولا 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 من ولو أغلى من ولو ولا من ولو ولا من أبوت بخير وسلامتي واتيك كي مكاني لهياتي الود قودي دودا داي بركي سواري مربوامي مسر كوري سوار بنتي جوان دري واز خطي أنا بكم بكا بش فردي روي من آقرتي خبر دا بيجا بابي دي بيجي بيجا بوت بخير وسلامتي واتي كي مكاني لدما خبر دا بود بيجي دسي خدا بود سادمي خو كتاب وركيف واد زنجي قابو تبخير سلامتي هاتي كي مكاني اقول الله تلي بابي تجاوي منو ترى هره عقري كل كما مرا نياري كل ما جاء لكري كل داغي جواب دانا كافري كالحم فاشا برهب كريا فرقا عن توابي حلب مردن ومرجو سورك وملتي لقبضون بابي تدقتك سكن والبيجي بابي تمناني كلك سكن البيجي دربك دس فردنا بدنا بابي تدبرينا ويقولوا خدار لدقا بيش عني استقامة بابي تدار الشركة مش ليه جنازي بابي تموالد شاي سلام خاني لنا واخدك قركي تي ويبابو أغلى من ولو أغلى من ولو ولا 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 من ولو أغلى من ولو ولا من ولو ولا من ولو أبوت بخير وسلامتي واتيك يا مكاني جاني بيجيك فاتح دلي تفاش اجدر كده أريد. شيء ما زي madem sözler dedik ki sarıke ve dedik ki peşeroje civile kwani fazla konala meclis çeviriyor. سرچاوان Eğer kurucu müsaittir yani muhtar var zamanı vardır. بعندها بفر أما إنسانية خشيتن هكذا تشتي ولي دستور بيج ولي هذا ممكن جيبين أكواني من كومالا ما يجي سرچاوه خواه امی بدلشادی ولی أنا مش كيف خش سپاس دکم سر من ما مستش اره tamam از موتیف بگیرم بله دقیق اف کوار و والاییه که تجربه والاییه که آنچه والاییه نه اگر که وان نویسکاری که نهاد تر شوته جان دیکناس میکناس تاکر سیاست زان هنه نرزان هنه جوانکسان هنه ویژزان هنه اوانا هرکی آلیه شبه هرکی بدانا بنا خیر ج خبایر بشین بیسا بشین آنجی لبور ریاوی خباری. طيب يعني أولا يا بس نبرياني أو كبار ولايا كبار أوي سياستي رئاسة سياسية عن وجه عن هنري عن جباكي كيانه إدارة ولايا. فرصته سرچاوه هر سیجی ارگونه وسا محتابه یکی ازن خبساز اوها بکن بلا ما مستوی نا سیدای دورانه محتابه یکی ازن از اوها بکن صدمات کن نویسا من تعداد کنه یز بیشم من گفت دست پیکر دا نزدیکی 200 حد نویس هات نده پایامه یعنی وقتا که من دست پیکر یک از دنوال لجنه بیشن وشانی که بین یایی قرولو ام جو 4-5 کسان پیکته از یک وانم
من بخواه گوت دشونا که نویسان من جیت ده هبه از بلا هجمارا یکمین بیتر احوال منی که هجمارا کدک دانه و نویس شاندنه دکارم بیشم یعنی پیوا فداکاری زیده وکالتی چیپه نه وقت فداکاری یعنی من گوت دشونا که آمن بلا نویسین احوال دنه اللي پیش بن حتی دور هاتا آمن خمینه یعنی از دنبا لجنه وشانی دامه نای و واته که بلا پیشی نویسان من تیده çap be. Yani ava veke khoysa yani çünkü neziki dusul hem nevis hatı dinava vanda me briyareki wisada amın belki hejmara dünya asisiya ma mesela cibinne ne biçe hem yani az nevisim fi varida amın evet le veke navalokavi seyda diyan بتمامی ادبیه یعنی و نوارکاوی سدیست بکردی بزاراوین دنجی لی بکردیه بلا ما مست مولود شی اگر بخواسته چکی او پرساوی بلا ما مست مولود ایجاد ببرس براستی kovar elbet kovarı همو والله هم نکاره داغره kovar لگوری beşek dağıtıyor چیه دستپک دیجی تمام از آرتیفیشل گو گلک نویس کاریم به هنه دما نویسن خود نویسن پلاتفرم وقتی ده وان به همین پای بوشیم تونی چیه پلاتفرم آن تلویزیونun آن رادیونun آنجی به نویسکی به کوار tutup işte ediliyor kapat ediliyor deve çarşıya da kovar dut dıştan dağıtıyor ev kovar gel de van berhemen nüvis karajı dıvırdı bide nasıl bide veşandı ya duyemeyecek de vejaya devki belki ala elbet zaman bu siyaset parasına zaman bu siyaset peki tu siyaseti yapıyorsun siyasete her imazın parasına zamanı siyasete her imazın statüya zamanı peki bu fazil bu pasti peki maksat evde eri evi vecbi paraydı li ev ne bir zamanı siyasi zedetir bir zamanı vecbi evi berhema ev peki zedetir liser zamanı kurdi liser diroka zamanı kurdi liser vecaya devki dua çerçeve devlet kadar yapıyor Nizam bu bersin devlet bersin li evi rastlara ve kovarin siyasi ne kovarek vecbi yani evet projeti bu Kürdi ya edebiye و وقت ما مستقبل يعني شو بارستنا زمان كردي جت أنا بشيء كم راحتن لبارستنا زمان كردي بخوي كراسك جاغرة يعني أنا قملك كي جاغرة يعني أو بخوي سياسة البلد لبي دري وكان نبي سكي بردوزي إيديولوجي بارتية كي سازية كي نا folklor, zargotun, zaman, edebiyat, betir, navaroka ev kovare de evbe. Ez jî hevara pîroz dikim ji bo vê xebata pîroz. Rast wekî hevarekî tiştekî baş ku kewar û hevar. Em hêvîdarin ev xevat jî di wê rêjêlar bidem em şandin. Bi wê rengî, bi wê rêbazî. Bi rastî wekî ku hevat jî dizanin, zimanê Kurdî hinekî mixabin di qada gelda hinekî wekî ku em li bendêne naya axaftin. Lê nanayê watayê ez di wê baweriyê de me xebatê bi vê rengî daha wê lawaziyê ji holê bê rakirin. Ev yek gavekî ye, gavekî pirîng e. Gelek navê hêja di wê lîsteya ku nivîskara dan didî. Ez jî kêfxweşim di nava wan hevala da wekî kesekî ku bi nivîsandinê re alaqedar e. Ez hevara pîroz dikim serkeftin ji bo hebû hevalê me. Malata ava ve kambar kartên de حتی جدستی اولیتی لجنه همه هرم کردا مینا هفدو yani belki henek herem zede ben kemal tişteki de ne rüyanı karım beje mesela duvar vardı henek hassasiyet hem kovar daha brand be daha geçti be hoştu be yani fark bu az evet ki küçük bejim müjareke başa az böyle kameraya göreyim ve az edisa ev bejim ev müjareke mühim bulgari min ma musta mevlud
نظام kesinlikle nizam bu من burada rast bakın kek Fatih. Kek Eyüp Güven Jderke'ye, Merdin'e, Bahattin Hoca Cizire, Bahattin Robar Cizire, Yasemin Hanım Merdine'ye, Ahmet Çelik Merdin'e, Mevlüt Hoca evet, nana Muşe'ye, Varto'ya. Az bunu azibet mezgımgımim. Serdar Hoca, Serdar Kömürcü, Nizan'ın, Birgül Hanım Dersime'ye, Nezir Hoca Juvaniye'ye, Ziya Hoca, Ziya Şeker, Ziya Hoca şu mu Nizan? Başını. Faysal Hoca, Siyaroj, Rabbet, ez bağırım Rabbeteci Merdinine, Kadir Agid Jirojavaya, Afu Mamusta, Kadir Agid Jirojavaya, Mordem Zel Lice'ye, yani kim zedet işte ha herden Mervani farkın ya. Yani Hasbek Hoca Dersime'ye devena berede. Yani او تشتيت بيجي لغوري مشي مهمه كو دكاربه حمو كردستاني وفولك ورا كردستاني زارغوتني دم وقت بنقشينه مهم كلام كمان Daha endamın ve komele teni necmerdiliğine. Her deri Kürdistan'ı Kada Nevisa Kurdila yani farklı Merdin yani evimiz eden emredi. Nevis kalbimiz ederler. Bele. yani endamın me her bajaram her deri hene la Avrupa jehene. Dinavan da herkes la Avrupa jehene. Jüber vesede meji dele her heremi jümere niviste jüber bu em her yakşı heremekin her yakşı bajarekin jüber vesede meji nabe ya bajarek jüber bu nablı sere ve jeye derki emi berhem. Kin nablı sere emi berhemin viskaran deverde bidin veşam. Bu çerçevede evi gelen peri Kürdistan'ı اوبك يعني دو خذ تپر باش کو ما کی ayhan جناب خود تجربه کرده دکتور دست پیمان جوارا بشه وارد بچه شده دیگه چه شهرم دیگه کردیا Kazım Evdergi کردیا پاتنوسیا جی پر باشه نه kaç پاتنوسیا سلاوه Kırdiya mezedetine ne mahfum ki hala yom katnena yom katnena gerçekten gerek ki hoş bu Mombasa'da evki farkı mecbur evi bir kere amara hazar sana serpiş tamamına ona hatta roja yürüyor aniyeli ama parvektin kırne gerek yürüyor hadi de parvektin gerek spasiya kamevut hocara başkanı khara u kerem murat kime havali hicaz Muhammed Sersera rahat mı در قضیه من پیشوا چیناویه حرمت و سلاج و حقش کنم ماها لسر معسه مکوار جی دانیه هوالین که بخوازم کوار تشتک وهایه اون زنه بکد و امک اتی براستی در که ولی نابک وی اکونومی تونه نابک وی پره تونه هوالین که بخوازم اگر کواره ببین بخوازم آلیکاریه که بکن دکارن مالا و آوابش برکو پیدوی جبو پیش روزی بکارن مسایه لیل آلیه دشی وکه دیاری لسر ماسه حوالی کو بخوازن وکه دیاری جیت کارن ببین حوالی کو بخوازن دکارن لگور درفت خواه 4 kuruş 5 kuruş 1000 kuruş کارن آلیکاریه جی لگور اوه لی مسئله ما امازن دبر دزوی ببیشم امستا اوه کوا دیاریه یعنی لسر اوه کسی دی کو درفت وی اوه هبن دکارن دبر دا دیاری جی بکن مالا و آوابه اسپاسیوفت بجیم پیوین daviziz meyvane bukhazım. Birgül hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da iletelim yavaş yavaş sanatçılarımıza. Hocam şimdi arkadaşlarımızın sanırım sorduğu bir soruda anladığım kadarıyla şey vardı hani biz hani genelde Türkiye'nin birçok ilinde hani olmaya çalışıyoruz. Mehmet hocamız da bahsettiyse anladığım kadarıyla hani farklı illerde arkadaşlarımız var. Her yerde olmaya çalışıyoruz. Hani belirli bir yere odaklanmadık. Genel olarak çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Bunu söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık, ayağınıza sağlık. Bizleri yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. İlerleyen süreçte inşallah ikinci sayımızda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Mamusta Nurlay Koç, Tüştek David. Ezid Bey'cim bunu bıxer attın, ser selam ser şavara attın, mara ve ava. Gelek spas. Spasek, mala peki avada. Az awaki. Çu bejim. Kaxambar çu gazi şaira kaxambar jwara bufaynim o az gazi Seyda Nizami. Şeyde ben, bunun telif ne yapazım ne mesela? Anne mi?
چیروکا بخترشیا ته نابه مجارا شوین زوستانی دی دوجه هاوی باجاری دا تنه خواه به تنه دهیلم هر خداویشم بخت سترانان او من دبن زاروکاتیا من لزوزانه موشه وک خونه که برکتنا کوچریه من چاوی خواه کریه لبر آگره تفکان بدنگ دنگ بیجان دبن کنی حفظتونی دا من خناس کریه از لکردی هاتم میجاندن ما زمان ندایی که ما زمان ندایی که لو ربو ما اویندار زمان شیرین زمان اوینه از اویندار کردیمه اویندار زمان دایکا پرسپیمه دوراج ایشا کرمه داره اجیبو مخنبار بیشو خواه پرسان تجه کتمه پیشوپا سترانک زیز لناو دنگی خواه گریامه نل زیارت و مخبران نجی لدرگاه شیخ و ملان من هر خواهیتی بخت سترانان دنگی که افسونی کتیه گوه من بخمل و روشه شیرین و خوش زمان کردی بخوش آوازه لطیف و ناز زمان کردی دل من فرابویه لقال منها فقيه تيران اهي دلبري تمناله فقيه تيران ايدي كاله دچم جنب بابا طاهر اوريان د پرسن دلبر کیه کو دلبر ولی خو دلبر کیه اگر دلبر ناوه دل چیه از دلبر تبلی هف دبینم نزانم کو دل کیه دلبر کیه و نزانن حوالنو تیل هوا رامن احمد خانی دا دست من مبارک گو کرده چابلک ای کرده چابلک سر خراکا جخوه دلو دلبر زمانه اره ما مستعین مزن اره هستاین اوین آبی دل من ایدی اجی واته آبی سترانه دزانم دلو دلبر زمانه جینو جیان زمانه اوین زمانه یار زمانه دایک زمانه دایک زمانه امی جا دیوان سیدای نورانی را همون سر چاویم راتن سپاس جبو پلاتفورم دکده سپاس جبو کنفدراسیونه سپاس جبو خبر فارخی کچم که جو خبر فارخی شکرم آقا جب که جو خبر فارخی باشه مالا آقا سیدای نورانی کچو کره فراد کرد
حسنك